Završne pripreme za održavanje najmasovnije manifestacije na vodi privode se kraju. Interesovanje posetilaca za Drinsku regatu nikad veće, kaže direktor turističke organizacije Tara Drina Milan Đurić. U prilog tome ide činjenica da su svi smeštajni kapaciteti već sada popunjeni. Organizatori očekuju preko 100.000 posetilaca, dok će na vodi biti oko 20.000 regataša. Ostalo je još sitnice koje se završavaju danas i sutra. Što se tiče smeštaj uglavnom je sav popunjen, traži se krevet više, po informacijama iz infocentra, čamci također, već nekih 15 dana više čamaca nema da se iznajme. Organizatori su i ove godine pripremili bogate sadržaje u sklopu manifestacije, a vrhunac svakako će biti koncerti Željka Vasića i Ace Lukasa, Riblje čorbe i Party Breakersa. U sklopu programa 28. Drinske regate biće održan 8. skup Buba kluba Srbije. Iz cele Srbije, ali i zemalja regiona, ljubitelji ovih oldtajmera i simbola pop kulture će se družiti i svoje mezimce pokazati svim posetiocima Drinske regate. Tradicionalno počinje se sutra sa sajmom domaćih proizvoda na glavnoj ulici. U četvrtak se selimo u Perućac, takmičenje u pripremi riblje čorbe. Također za mališane je pripremljen muzičko-zabavni program na trgu. U petak tradicionalno koncerti kreće Most Fest, Aca Lukas i Željko Vasić. Također program za mališane na glavnoj ulici. U subotu tradicionalno spust u 11 sati kreće iz Perućca. Uveče Most Fest, rock veče, oproštajna turneja, riblje čorbe, koncert Party Breakersa i u nedelju se polako pozdravljamo sa gostima. Prema nekoj evidenciji iz infocentra koju imamo, otprilike na vodi će biti nekih 2000 čamaca. Tako da do sada će to biti najmasovnija regata. Kotizacija se ne naplaćuje, kao ni prethodnih godina. Kao i do sada, sve mere vezane za bezbednost učesnika i svih posetilaca biće maksimalno sprovedene, kako na vodi, tako i na kopnu. Bezbednost iznad svega, u pomoć, pored MUP-a Republike Srbije i žandarmerije iz Republike Srbije, nam pristiže i žandarmerija iz Republike Srpske, kako na kopnu, tako i na vodi, i sve vreme koncerata bit će prisutni. Apelujem na sve učesnike spusta, samospasi su obavezni, alkohol je zabranjen, to moram da naglasim. Pored žandarmerije i MUP-a Republike Srbije imat ćemo medicinske ekipe isto kako na vodi, prvi put ove godine isto tako i na kopnu. Apelujem na sve posetioce Most Festa, kako na sugrađane, tako i na posetioce sa strane, da dođu ranije kako se ne bi stvarale gužve na samom ulazu i da svoja vozila ostave u gradu kako se ne bi stvarala gužva u tom delu. Tokom svih dana trajanja manifestacije u glavnoj ulici u Bajnoj Bašti održava se sajam suvenira, domaće radinosti, meda i rakije. Otvaranje manifestacije zakazano je za sutra na glavnoj ulici u pešačkoj zoni.